Welcome to Kigali. Rwanda. Ni nyuma y'amasaha make ubwo Anshton Hall yari amaze kugera i Kigali ari kumwe na Anshton Small ndetse na Anshton Indian. Ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amafoto y'umukobwa bifotoranije na Anshton Hall w'umunyarwandakazi. Benshi bahise batangira guca igikuba, baravuga bati uyu mukobwa se we ajate, ese ahuriye na Anshton Hall mu ndege cyangwa se amusanze ku kibuga cy'indege Kanombe. Iyi yabaye debate yo ku mbuga nkoranyambaga. Benshi barandika bashyiramo comment zitandukanye, bamwe bamuvuga nabi, bamwe batangiye baravuga bati nk'uyu mukobwa wanyu ucyambariwe kutera iby'imigozi koko sha wa mugani wa yago nkinzeho. Uyu nguyu yari Kasuku akimara gupostinga iyi foto, benshi baje bashyiraho comment. Bamwe bati abakobwa b'i Kigali bazi kwipanga akazi, ejo bundi yari ari kumwe na Davido, uyu munsi ari kumwe n'icyamamare Anshton Hall. Gusa iyo ugiye kuri status y'uyu mukobwa kuri Instagram hashyirwa ubutumwa bw'amasaha 24, ubona yuko yaje mu ndege imwe na Anshton Hall. Ubwo bageraga ku kibuga cy'indege Kanombe bafashe ifoto, arangije afata n'akavideo gatoya. Bamwe mu batabizi cyangwa batabanje gushakisha amakuru y'ukuri bagiye muri comment barandika bati yabigize akazi kabisa. Abandi bati uyu mukobwa nawe rero abana baza akazi bazi kwihahira sha, abana b'i Kigali n'abataka. Undi yanditse ati abana b'i Kigali ntibatindamo cyaze bari quick. Undi mu bashyizeho comment we yavuze ati uyu mwana ndamwemeye, ni umusportive, ashobora kuba motivation ye yarayikuye kuri Anshton Hall. Mureke amashyari rero, Miss wacu nta by'uburaya. Uyu mukobwa benshi batari bamenya ubundi ni muntu ki. Amazina y'ubusanzwe yitwa umukobwa Clemence, azwi nka Cadette. Yitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda Miss Rwanda mu mwaka wa 2019, aho yamenyekanye cyane nk'umwe mu bakobwa b'uburanga n'ubwenge bari muri iryo rushanwa. Nyuma yo kumenyekana muri Miss Rwanda yaje gukomeza kwigaragaza cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu itangazamakuru, dore ko yabayeho n'umunyamakuru. Byigeze kuvugwa yuko yaba ari mu rukundo n'umuhanzi Davido. Ni nyuma yuko ku mbuga nkoranyambaga hasakaye ifoto ubwo Davido yari yaje mu Rwanda bagahura. Ni inkuru zavuzwe cyane. Nyuma y'amakuru yari yaravuzwe yuko yaba ari mu rukundo n'umuhanzi Davido muri Nigeria waje mu Rwanda bakanifotozanya. Aya makuru Cadette yamaganiye kure, abihakana yivuye inyuma avuga yuko atari mu rukundo na Davido, ahubwo umukundwa Clemence ari mu rukundo n'umusore ukomoka mu gihugu cya Iraq witwa Ibrahim. Ni nyuma yuko Cadette yari yaragiye aca amarenga agaragaza amafoto y'umusore yihebeye ariko ntamugaragaze neza. Subscribe kuri Rwanda Live. Siwe gusa ahubwo n'inshuti zabo binyuze mu bitekerezo bakurikizaga amashusho cyangwa se amafoto bagashyize kuri Instagram bizihizaga urukundo rwabo. Cadette igeze kujyana n'uyu musore witwa Ibrahim mu gitaramo cya Davido, asangiza abamukurikira amafoto bishimira ibihe bahagiriye. Ibrahim mu butumwa ashyize ahatangirwa ubutumwa yaragize ati igice kinini cy'iki gitaramo cyanshimishije nuko twari twakijyanyemo. Ubutumwa muri Cadette yaherekeje akamenyetso k'umutima ubusanzwe kifashishwa ku bantu bakundana. Ibrahim wigaruriye umutima wa Miss Cadette. Ubusanzwe akora akazi ko gufata amashusho no gutunganya amavideo, akaba akorana n'ibigo bitandukanye hano mu mujyi wa Kigali. Nyuma y'inkuru z'urukundo rwabo ubwo yizihisaga isabukuru y'amavuko, asangiza abamukurikira impano yahawe yari imodoka nshya mu bwoko bwa Kia. Ni imodoka yari ifite agaciro ka miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Cadette yumvikanye yishimira iby'Imana imugejejeho, aravuga ngo nk'uko mubibona Big C yinjiye mu mubare w'abatunze imodoka. Imana irabikoze nubwo nta makuru menshi yabitanze icyo gihe. Cadette yaje kwinjira mu bikorwa by'ubushabitsi, akaba ari umwe mu bakobwa bafite iduka ricuruza inzoga hano mu Rwanda.
uyu kandi akunda no kwifashishwa mu ndirimbo z'abahanzi batandukanye mu mashusho yazo. Mu mwaka wa 2023 Miss Cadette umukundwa Cadette yahawe imodoka ya Kia ifite agaciro ka $20,000,000. Umukundwa Cadette yinjiye mu mikino yo gukina tenisi, akaba akunda kugaragara ku bibuga bya tenisi. Uretse ibingibi kandi akunda no kugaragara mu nzu za gym, akunda kugaragara akora imyitozo itandukanye. Akavuga ati birashoboka yuko umuntu yakora gym kandi asa neza, ari fit kandi akeye. Ibingibi bikaba bihuzwa n'uburyo ashobora kuba yahuye na Anshton kuko bishoboka ko ari umufana we. Bakaba bafatanya ifoto ndetse bagafata n'akavideo gatoya bitandukanye nuko abantu benshi babyibwiraga. Bavuga bati abakobwa b'i Kigali ntabwo boroshye. Aje aka kanya nibwo ageze mu Rwanda, none batangiye kumwifotorezaho. Baje mu ndege ya Ethiopian Airline, aho Cadette bivugwa ko nawe yaravuye mu bihugu byo hanze. Yagera mu ndege agasangamo Kagarara, umunyarwanda witwa Anshton, umunyamerika Anshton ndetse na Anshton Indian. Ubwo bageraga ku kibuga cy'indege Kanombe, basohoka mu ndege akaba ari bwo Cadette yaje kwifotozanya nawe. Welcome to Kigali. Rwanda. Cadette usanzwe ufite umukunzi witwa Ibrahim w'umunya-Iraq, we yirinze kugira ibintu byinshi avuga. Ni mu gihe comment zo zikomeje kugenda ziba nyinshi. Anshton ndetse na Anshton Indian babakaba mu gitondo cy'uyu munsi batangiye gusura ibikorwa bitandukanye mu Rwanda, aho babyukiye ahitwa mu Kigarama bagiye gusura ibikorwa bya Kagarara. Biteganijwe ko bazasura ahantu henshi hatandukanye ndetse bakabana n'ibyamamare bitandukanye hano mu Rwanda, ariko by'umwihariko abakora imyitozo ngororamubiri. Mu bandi biteguye hari undi witwa Bogar. Uyu nguyu nawe ni umu-influencer akunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga. Yashyize hanze ifoto agaragaza ibikorwa arimo gukora kugira ngo ahure na Anshton ariko bamwe bagiye muri comment ze barandika ngo Skeleton. Ugeranije ifoto iya Anshton ndetse ukabona n'ifoto ya Bogar, ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko nawe ari mu bifuza guhura na Anshton icyamamare muri Amerika, uri kugenda azenguruka ibihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika nyuma y'uko avuye ku mugabane wo muri Aziya ndetse n'i Burayi. Akaba akomereje urugendo rwe mu Rwanda, aho azava ajya no mu bindi bihugu bitandukanye. Kora subscribe kuri Rwanda Live.